vitamin chungchang hi video ta pok siam to a tun tu ma hianin emi kan tak samomo vitamin rang nat na alan chu dan a warning sign anasa zual tele na sabak lote an soi ila ne ba ka kan ele ina te engthilin nge vitamin ti rang te hi pai tam pi te kha atlang pu thu kan soi do na in vitamin te hi atlang pui thuin kan taksa hianin asiam chuak lo an nan vitamin D te chu mi ni eng atang hian kan la lut theya tin hei ba ka vitamin K le vitamin B3 ang chi te hi hemi kan ri la tang hianin tin mo hian te ma zong hi an siam ve theya heng ho tu da kan soi ti lo hi chu kan ni tin kan ele in atang kan lak lu anga ya hei wang hianin apui mo ma tin kan tlak cham chuan har sa tam tak kan nei thina emi alan chodan po athenain anga in angte oma in anglo te po om nual boka chuk ta chu kan soi do na heng te ngun takin ngai tha ila heng jinga te hianin eng vitamin nge kalo tlak cham ti te heng te hi an soi ta ila apakhat na chuan vitamin B12 min vitamin B12 hi enga tlak cham na sat to chuanin ama hei thil hriat deng thelo na te thil thei hil zung na te tiang kha anei thina e ba ka hian an chaw ngoya emo chan le wang po om lovin tin hei ba ka an kut le ke te po a hit mu chum ang hian om thrin bokani tin hei ba ka hian an ek te khal a in ana salawa chuanin tin choi tuilo na te alo oma tin an taksari na ta po an hiam thrin ani vitamin B12 chu emi R2 ate emi sachi rang ate sathin ne tiang ate hianin kan mutama apani na chuan vitamin D chungchang te chu ran pai video te po pani pathum ka siam to a vitamin D kan taksa alan chu angen kan tlak cham chuanin alo na sat to chuanin hemi depression ti na sat tak tiang te poi kan nei theya tin kan taksa ve him to call achak lo ma namda kan ve reng me ni enge khritlak om na le na rang te po chuanin ko na ben von te ru na ko na ben von te po nei aol to ani chuanin abak ale chuanin taksa chak lo na te tin sam te po atla tin taksa te alo pema alo pa na tiang te kha adam har bi kani chuanin ti hol te khama in ti hol te po alo chak lawani vitamin D hi ami ele in atang chuan lak lu na hi tam lova vitamin D kan lak lu na ber hi chu ni enga tangani video ka siam to adu ta chuan en let theyang in sathina tangte sa tangte hian vitamin D kan la lu thei boka chua pathum na chuan vitamin E min vitamin E atlak chamna sat to chuan an vun te lo ro an vun te thap khup to mai ni chuan an mit khom hu te po fi alo an mit te po a pheroi thin e ba ka an ti hol te po chak lo in an ti hol te po chak lo ba ka hianin enge an taksa balance hi an hlowa mi keakal ngil te po an har sat to thin ani chuan vitamin D ang bokin an taksa ve him to khol a chak lo bok thin ani chuan vitamin E hi olive oil kan ti anga te emi almond kan ti anga te thingfang ma te avocado te in hei cho chi kan ti ang chi te chuan nut kan ti ang chi chuan hei thingsemim ang te po hianin vitamin E hi apai tha ani chuanin vitamin C min vitamin C tlak cham chuanin hemi zana hianin thil hi an hu fia thelo ni zana hian chuanin an mit alo ro in an vun te po alo ro alo thap thin ani chuanin ru chuk tua te po alo vunga ru chuk tua na te nei ola chin choi tuilo na te oma chuan an hani te po alo vunga alo thia alo puar thina chuan an mit te po alo ro thin ani vitamin C hi emi ser hrim ang chi nimbu te ser thung ser tok ser mam tiang te la pai tha chuanin the thu hrim hian tin sun lu te in marcha sen te po na pai tha pokani
chuan vitamin B3 hei niacin an ti a niacin tlak chama sat to chuan hemi thuak khi ti boi thei depression nei da po ola hriat deng na ta po hi amu mal lova achak lo thina ni hei ba ka hianin ta sak chak lo na hrim te a oma in luak chuak le luak a om du a chuanin vun nat na neu vun thak bol neu nei a ola vitamin B3 tlak cham hianin chuan ko thalo te po nei ol bik ani chuan vitamin B3 kan lak lu theina chu hemi sa chi hrang a hian ni a bong nu te avocado te in whole grain an ti a he tiang atra an tiang te wheat anga te chuan pa ei chi te chuan nut kan tiang chi tiang hian na pai thaboka chuan vitamin A a hianin hemi zana khomu that theilo na vitamin A ka soi toy ka hria a chena khanin vitamin K hi soi tai la vitamin K mi atlak cham chuanin hemi han in tau pal lek hianin hemi vun kut le ke te hi aduk ma bi kani ei easy bruising an ti maya chuan han ni te po hi alo thi du a chuanin taksa te lo pem hleka taksa pem hleka hianin enge thi te pe put enge achuak na sadu bi kani in nar thi te chuanin ru achak lo du boka ru te po thliak ma thei ni chuanin meichia chuanin thlatin thin hei te po atam du bik em chuan eka te po thi aum do ni thi hemi thi put anga te thi chuak ni hian vitamin K tlak cham na hi ai kung kai bok ani chuan zo purun kan tiang chi te hey broccoli te spinach te avocado te chuan kiwi thei te yin zi thum te po niang chu heng te hian vitamin K hi apai tha ani chuan vitamin B6 hei hi pyridoxine anti boka ben vitamin B6 tlak cham chuanin ei kamsira hianin akak tiang khi te hi om du a chuan thin chiat te chuan mood in thak thin rim thut thin che thut tiang te ka om du a in kut le ke hit mu chu te pho kha vitamin B6 tlak cham na hian a om theya in taksa chak lo na hrim kha om thei boka in hei ti rol te po lo na a lo khama an rol them thuma chuan an taksa ve him tu khol achak lo boka in an lei te po hi a lo vung in a lo cha thei bok in hei ngai tua na buai hemi vai ruaya om na te po kha vitamin B6 tlak cham hian a om thei ni in vun ro te po om thei chuan vitamin B6 hi hemi spinach te broccoli kan ti te hei bell pepper an ti a marcha lian pui thak si lo he tianga te hian a pai tha a chuan Korean food an ti mayang chi Korean cho kimchi an ti te chuan balhla te sathin te hemi sa hrim te artui te bekang alu heng te hianin vitamin B6 a pai tha chuan vitamin B1 an tia thiamine chungchang thiamine hemi vitamin B1 thiamine chungchang hi video ta pok siam to a chip chiranga thadu tan chuan a enlet thei bokanga bi na vitamin B tlak cham na sat to chuan hemi an thuak hi khoya nge brain fog an ti a hemi vai ruaya om na te chuanin hriat deng na thalo te thil mu sual te in mania thin chiat em na te chau ngoi na te kha om du bokani chuan an taksa ve him khol te kha chak lo boka chuanin choi tui lo na te luak chuak le luak te chuanin kut le ke hit mu chua chak lo kal that thei lo na te khomu fia lo na te chuan an mania thuak buai kha an sat to chuan om du em bokani mi vitamin B1 thiamine tlak cham na hian vitamin B1 hi sangha te hemi motor chana a hring kan ti te chuan spinach te sertrok te sachi hrang te yogurt an ti hei doi te chuan lakui thei heng te hianin pai tha ve poka
a to bera chuan riboflavin an ti a vitamin B2 vitamin B2 tlak chamna chuanin om du chumi ami hrokna thit hrokno yang te om du a chuanin mui te po hi akak mui khi ni te da kam sir ka kan ti te mui kak te po ka om du a chuan light sensitivity an ti a hami ni engina a vunte an ema yang te khanin vunte hi a sensitive du ni eng la ka hianin hei ba ka hianin a mui mai ba ka le kam sir mai ba ka hianin emi ka chhunga pan emi mui chung pan ang chi te om du a chuan mit thak te po hi om du a chuan taksa chawna hrim te po om du chuanin migraine hi vitamin B2 tlak cham hianin om ve thei bawk ani chuan pum nuam lo tiang sang tiang kha vitamin B2 tlak cham hian om du a chuan taksa chawna hrim te chuanin lu le thuak te po a khoya anxiety kan tiang chi te emi hlim lo na depression kan ti te po vitamin B2 tlak cham hian om thei chuan sam te po ata thei ni vitamin B2 tlak cham hian chuan vitamin B2 chu eng pa ei chi rang te hianin apai tha a chuan bean te bean a hianin hei kidney bean an ti big te hianin vitamin B2 pai tha bi ka sa rang ba ka abi takin sathin bok thin te na pai tha a artui te wan spinach te hian apai tha ni ole khang te kha hemi vitamin rang tlak cham na lan chuan tlang pui ni a tin tuna kan soi kherlo te po kha te po phanin alang chok thei tho ti ka hria ila tin a source kan la lu thena te po kha atlang pui tu kan soi ni meya ka tiang lo po kha om tho ti ka hria ila tin alan chuadan te kha lo chik ila khang te kha kan nei ve em ti te lo chik ila tin natna dang thil dang wang te po ni dei tin kan soi kha athen te ka chu in ang te po kha om nual mai ni to wangin amania indin hla kan nei chonin doctor hne na in enti te po a thange